이게 원하시 오스케와 거딩에 aglen akfashe program washo no ena pel na mitliget fasta meter nash puedo klasi lasta kde tapan kde shigin mo sharia ki ashmet chelu mataga wika chang na gatafam dawak na kde siak suos convindie ka that's live here ka sharia masun okay gosh audio log take interest ko Okay. okay Bless you. Bless you. Well, sines lang siya, okay. Well, Kaya kalong mo siya, boss. Kama ko dito ka na mit. Kaya kaya wala siya, boss, kaya wa, kung tinibay ka, mamnas, share ka, like ya. Akal mi lang kung buhay ka tiyan mo yepe. Kaya mo daw kitin bell, da siya in the meantime, pangawasin mo cash got kaya, like ya, share ya. So sa vepre, may kayo wala assume. Kung pagkakulo kay Aslaman, kaya mo daw kitin bell, na nagigosli ngay, take interest call, take inisena, pa wiyayang ngay, nga Shirley Dara pa ngay, nga Ashfinen, Southern California, take interest call, take inisena Ashfin and Kent, Washington State. At ang liban, ilashi, finde ko siya ka punte. Siya sinenlo, manil, last communication la siya, lesson na punte alu. They just go by Oh, confirm. confirm. Na kadalatin mo tawag pa ingi. Sabrina Carson, lumalap ki kung like yan, akay ko. Ikaw ba yung Sabrina? Alright. I'm off pel file tendak pa ngayon. I'm na sukya. Okay, kay pain ko was kewa. Kulon singkat ke mo last clock kat kabe no sin ke eko singe. Apel na kayo mitigat fast na meto. Sumel dig interest ko. Mo sisla dig ni zena. Nag-pro ni guest la say na dig interest ko da ko ra min pain action na si was na kayo na. Pain ko was kewa kulok aslo son nas masim kan ro mitigat pro yan ba like ko share ye program saying. Nasunod tigin ni Sena, nag-pro yung guest sa singan, tigin ni Sena, pero kagigin na siyong. Lamala, bigay wala si was na kay wakak sa kingat, kigat si Beko sinoy ka.
Ngayak fashion bro lasha we are gadin na gani bro. Kat fa bro. Hulam gad large kulagak sa gingkom ke mo large ke kumdagas katyak ke tutang sa fashion na kipel saying kadakula pensi sinsi ke gas wala na gas mo lom sa maya si mo na sish. Kat siyak sum da kuming wikat kita kay ni large. Fact sharing nanaklash mainyo na kay wine my room me. Is lalikikot matia falinan in nanaklash inan insiesh mainyo na kay wa aknes na sikat ngon madaluming kain ilyak na ingot na kay wa kula malalap na sungkelo sa makumame kan mapetari in wikat ke bedsenye kat kak saging kombe ke mix na makumsang na selos sa mamatayin Aser lalos ke bedsenye Eoye pelos sema trek na inin na kashalong ke mas lalos. Olem gat lash kat lalay fung ila prailan met lalay fung yars tirum tari. Tagat kaksaking kum ke mana kaywa. Makume fak fashe. Fal na ke plan lo. We got ke kasenye kat siya kainin Jesus. Met lang lash. Amen. Right, pangan kulaman lap. Sige sinam gulo ko das no dig interest ko. Sa amin para eksengan dig interest ko. Glomalap, damla shirle, man kak sakin kat ke price ma dignisyan na el akfashela kat puedo plega din kain siyak ke kasha. Ngawi pe ash ke price lo man dignis ke siyak pena fon kapun ka ke mga ash ke in wikos. Tajak tamasi ma yok shipe abakat fashion igenge. Shipe nusinge pa kadin kain takayani dutige kaslan gat. Anak isogas long alit kors siya mafak meta alut ludi sisin siye anak usha sang temla usha lo malap ke vision jenge ya kyang sil damle shirle gaslan gadin fakep ke yeneng yengo ngalang se wi lala jenge stafflan gasin gol election na bain gos na gawa osma daga be wikat ke gasinge osma wikat ke delegas ka live castar somla ibel somla e gosma te tu in the comments akay in tawishabon vision jinge e gosma lem the lek la arulina kashi kos magatash kenge program ak fashia ke on Tuesdays na gawa ya uit gosh falen age mastuna wal Gustavo na gawa ya pangan lucia si magat tatangal kisipin kanon week bagat ak fashia na nag-send riyan, damal sirlel tagogi set di anin gain, pon fay kolosim malawrela o yikagi malutut ki send riya. Nangalang si we mat kolash ngin fact la, magadak fash nge to ashpe di pal silal damal sirlengan ay dahil ayun mat kolash pe nge. Asle da sisin basta da ki koskandi ki website lashan. Website lang gasin ko lash ki www.gasinko.com. Ka word of knowledge kung vintay piye. Kung may utyak ka hindi na ki website singa. Lang si pefakla kuska ben sumin kan download diye indiye takrins kamalutima simla ashke. Oye pa nagkikasin call nagiyem singa ka yesom la e finawangan na dum. Kung gaben sum nagi calorie anin liye bit silan met ma ashmatan beo ke kasin gol ke inception lang kasin gol nagi sarap si sumla. Na in flashingan pa donation lo was ma ko was rela kai siye ashpe shemla be ashke malang kasin golan. Again akalim ye dashik labange Michelin gasin gola bange an si makumban sum na wain kain kal ngayak kay nespe kata me fak yok ma ashiroshke nakatlang si bakla malap na si woske monyak lawas in the kain
Bry cash, we cut alut duty, in kay nashpe, kay ko singing ki mga dashkia. Naknas winash chin siyak, a comments lowos, ala na cash gat kat vintagay ni, a kesha iki medium singing. Monsieur Le Bella nga flock in the room, Ignisena, Efiniash mga manganla, kigas talaga. Lumalap. All right, taking just kung ke Charmin guest sa siya ba taking siya naglo Charmin guest sa siya. Ni nagdasum nag announcement Lasha. May fact flu Lash pa nga. Inakalimin na siya ke website Lasha. Finaspel lo madala ni www.gasingcoal.com kumeli ash kain bom kung diek kung som nag le men doctrines nga gas ko siya. Kung vinci ko may makunsan dito siya uloman. Kung gusto na gasingcoal.com na sunod downloads, kung hindi downloads, gusto na gimas that mo doctrines. Na download the doctrines, kumili para mas ang lalay fong ilasyo. Lalay fong iba makatlay fong ikiyos, or magin makatmos na ninsan kasyo kumkiyan kumash ko yan. O ebe, nag-iiplan casting call na tuman, masasi sa ingin na. Na if siya na werin na tum, kung sum nga castingcall.com, download sum nga 2020 to nga 2023, na download yung reading version. Reading version, makumgawin reading yung computer duman ko, phone na duman. If na printing version, kung may maganin sang print diye na tum, gusto nga copy center luman, na download ka na nag-see flash drive kan. Nakamusla sa aming print yaki print shop ngayon or magin 11 by 14 na kung may magin mga short print isang may gasing short pa ko isang miyaw in mo ta pitagalig page ngayon na or magin materials kan itagin gasher ko medyo nga fact na may nga nakakilin nilo sa mata ko cast lang Sabrina Carson, kayo na sue. Paing kum kulag yung tagawigat yangan. Sue skilling ba Facebook users yung paing kum sue. Ikaw na sue. Pe Primrose Bradford in Georgia. Primrose, kayo kum kulag yung Austin Silashi, Virginia. Kasi na isam ay melim sila. Ako flaman ko na kayo kum Primrose. Na email ta Thompson, paing kum email ta na touch mo. Amen. Glumala paingom na Asmalin J. Ikayo paingom gulag yung tagawigat siyangan. Ikaw na siya. Ngayon lagi nga fagin. Di ko na-announcement sila tingin ni Sena. Ngayon, kasumil tingin ni Sena. Alam wala announcement like di Facebook kan. Naunso ko, ngayon nga usi, makatil tangan ko, Muscle Primrose, Lilian. Naka-deflon nyo tingin ni Sena. Tingin just ko ashmasing awan kila ang fakla da Monsieur Le, una kat kash na bit. alright. Kala gulog, lumalap, kumakonyela, fact lagyan. Alam mo na ba, lumalap. Kalglo. Excellent. Right? Usual tingin ni Sena nag-announcement lang nag-plan Facebook lash. Tingin ni Sena. Kaya naman lab, kala na sinmate lash ma. Karangin guys si kunakan ngayon nga kilin laman te tao yak tar sil na minakan oibe Tuesday sil rinalify ma luor Monday Tuesday tagay Honolulu me kilo na sin met Honolulu lash pinanaway yan na Wednesday le minister's keeper Shakayak Petari taka finan ko siya me Tosta frete nga sunaliye sette nga siya pieng sepe ko sa may ninan nagnasumliye finish elia kumin few nang nasta ko akalem ye tikni seflen il fact large might siko flying liye comment la na nga flock le comment siyak la elie sunna ito la fika nasin may tsima kiliye frete ay ko flaliengan ngagilin la tina pos may liye ke week si luotar ye nga finjak mo inte
glitch ke Facebook la saan nga finjak mo in me die problems bakal men fak la ko tagyas concerns ngan ko sunya nga kina kalemila kumfin ene no kumin liam go flalie akum may siya silo sa mali meet rek makin meet nang nasa kalem ye kasha kadin makan relain wala likingan kaibangan mama ke Facebook page la shan si benakak saking kat kay was sa mawi kading kain ka super sky siye kuno kon ngan kulo na malap ki bella ka welcome na si was na kay wa mawi kat ngan nak na si samin like ya ka share ye live guest la siya kaibangan Marshall ka kulo malap Alright, tingin sa nam kulo in akon ye faksilala na ke fin kum fali mang kum message ka di messenger ka di direct na ke kum mismo casting call page pa na fliya si message an ke min kot la phone na kan liye tingin dress call tingin di sa na nga kot damal liye kot la phone na kan liye ke kan tapuk or kung vinili na akkalami min kat ki magadak fashing in cash ko was bang si per last na iling yung na naging afaka kaya so neural primrose lele nagyawon ko nga fa mo kat il pangon kum nam na so wigat kyawon ko ngan shukyangan share
All right, Primrose, Lillian, kulamalap ke unsukungan, gdefast namin nag-program la siya. Kaya kung Primrose, Lillian, kung vincent na wikat, and kumaswa na kay gumpe. Kung gulo ke talent ma kadil chut kung raglin sa nga academy wala na lal. Na me ke palig filan halulu, me ke gaw na sum gulo malap ke aslom. Wiga chang uye god. Nagdivast namit program la siya. Academy le oye ko, bakit siyam kuna pa, may na nag-wiki ngayon. Ngayon siyam kun, ginamdag ke mante pala singa ulit ko siya Oktober. Ngayon, dag siyam kun mante, ke siya Samuel sapta tuluan na, digin just ko lang fashion Tuesday. Lansing alali ko siyan, siya Samuel ba sapta alali ko siyan, si Vessel alingan pa, siya kena oena elos ngie. Na when man yokelik ka tayo sik masin kalbangan. Na ngayon ka gauniste yan, kat pato ko siya lan matan fellow, aske puklan fakyak. Na tostoan, tingin Diyos ko nagabak for siya rin Sam yang old toluan, lem el nanon, el nuk yang keko ewal, Sam yang old tolu. Na Fred set titigil siya nagabak for siya, na Henry yan, nga nagabak for ko sige Zachariah sapta yan, for siya nagasingaw. Na banga may siya lok kum na uye ko, ano yung afaka, ngay, kinata ko, kidam nganta ke mandian, tasok ta mitli gat trash na metan. Ngayon usi may piya, nga lila ash may fact si lula euros mitli gat trash na metan. Tingin just ko, katigin ni Sena, ash pa euros, tingin check mic tuman. Lumalap, fast namin, buwan nga. Tingin Sena. Ngayon na, fast namin. Alright, Kyle, ano yung lusyak ka, yung kidivast na mit ke, may naks na gemande, an si Vesing na nag-atfakan pa, kas sa may cleanse up loom il puro mo. Kas sa may cleanse up loom il puro mo, meritsi nga naske, siya Samuel sa ptatoluan, fos siya nagisingaw. Na, akfasyen may lutut siya na Kaya already for singal nga na phone na sham kun kumus long da sham kun kel Samuel nga na mas nga connect ke mariti yo na kel Samuel le il pa kun mit prophets ko judge semata ko ke lines ko la Levi. Levi is pasitali atol Jacob ko Israel. Ashuf at atul gul singa luo na fon na para shuf singa luo.
Nakatil sila shufla Levi. In pa shuf si maka pamait ma akfashikalan sa plan maigin tol. May tol sa makunelosan ba ilusin kalain sa po in lomsin kat kapa tabernacle sin. Na in balan bel singa siya na siya lom nuknes na singan ka lom nuknes na matal singan di ba mo tabernacle. Siya na siya in bel singa may tluwag siya ang good nga sayan ka at opa Eli Samuel. Kadalog Shamram gel Samuel ole manadal Hannah Elkena pa Samuel. Na Samuel il tawag shuf sa ko lal Levi ngayon. Il tawag siya fulak singa ulakos mo. Sige mod ko Levi fani na ke full na ke full na ke full na ke full. Neva sonol Elkena na tava Samuel. Kat kalam gele ke hena il guflarik taluk som proy na sin katilen sang siya taliga natol na katil long proy la men wala sa henangan pa finil katil sang tabok la proy la ile follow na talik sin incline sa polon na muritsinge kat uskat menige pasapta tolu ke puklal Samuel an uskat menige may naksilak kum ke Samuel sapta tolu fosse ke vossinga ulingan na balan bel singa kishipin si agusto na din Israel God el ngay talaga ilos God el dia sifil shamsham na silos finne ash siya na ash may tol ka may cleanse up bang Eli ba may tol singa may tol sin bel singa ilusyon na mata ilusyon na cleanse up po in lom nukness singa ko kimarita sham kun temple the temple kalmen na kimarit singa pa sunna lom sin masaya ke ilusyon na mata ke lom nukness ivokat fakang may kalam gela may tsewa masayla temple but King Solomon. Na King Solomon is vatakot tukun may read singa in bel King Solomon draga shuflal Judah. Nimdal King David. Na figyan wasa nga kundi siya learn na kaya Judah Levi. Levi gata sila inlen nor maging kapash lines ko nga. Na siya gustin lalos or cleanse up ko sulan kata shula lakail Levi. And ay sum naral Judah. Judah pasomal dog any bal when na di kata kata isus na lines ko lal Judah. Nang aking galim gele, aking maasing aking galim gele, kimerit singa si kata na kata ngit tatay liki but cleanse up lal. Makim siya kustin lalos. Makim makulukilos haro. Kung riti sapta metliki ngan le talikluon natol natol Eli ngan ilos tiena akos God ilos aroma kuluk ilos tiena akfesh akos akbuklan God kujaklan God Eli ilmet kolse ilmet tolse iltifena iltina akswas na talikluon natol kadan sume na kil Samuel, kung vinli na game reaching actually nila Samuel, il akos malan kat. Sa shock ta, pulan bel sing ilsun na long sing kat. Kadil sun na igesa na sil, siya kat. Kadil sun sa ngon medal na inel. Sa shock ta, metliki na, mangan sikya ko, ila ikechipin siya akos ten lal, ilit tole me wu me kuluk. O il tiena actually gulo na ato ito. May wala ko na dali gulo na nato nga ilos talk line lan mitto kaya ba akflat ya ke ilos epe aske ashwala los ke solse lagi plan military lan in Israel.
Na masi sang kasaklan kata pa ilay lito le ilos tiena akus malan kat il tinaksi wasilala. Alla yok mga kumang ram kinipsi nga mayen pangas sige sham ma da akal minsan nasintalig na tig ngayon. Gusto man ni Ginan, talaga ako na Trevor Vanessa Chelsea na Zachariah. Na Ash may tsaye. Talik kau kala na kumdawar Ash kipalan bel. Kat pliel ka lang niya dahil koy dahil so. Na bel si madal na kumdawar Ash sham sa ko galilay nga pang the fact na sinmate nga fact mo nga ta ko in fact na sumle pang akuk lan lom si ko kung di mo dala mo kung but ak fashi kung akus magat akiel kung di dala mo hindi na ligot to na Somali kung di na lom mo si Fernanda or ma long silo kung di na si ma long silo mo hindi lom si sikne ko en nga matawa ya may info na sam sa ko lalilay may cleanse up sila God, kisipesingan, shola susislan God liki mala Levi. Na bangal sipesi mara, muritin na sikyak, kaya bulan bel si God ngay talaga ilustari. Ngay talaga hindi siya akala mi silos may ilako na silos, may plan lal na silos. Na gumin really funny ba sapta dolu fos sila ki fos singaw dungan le mas sikya ngayon pa Banglan God na sil Samuel ke na inel kalmen inel ke kasi pro pa inen God pa Shemuel bagat mo Samuel Shem pa God na el pa el refer na gas nga God na may reaching ako ano naging akal ngayle Samuel lalla aru yung sa plan il son na luxury na il son na shock revelation in God ta shock to il matake malan God il hakos malan God na fosse fani nage fosse luon aquele mie condition ko mama ilay lashken and then tek mato and tek silongan din le na siye ko nga Samuel il kala oroklan sa plan gif ni fung lang bong le na bang siya ko na yero bang Samuel peluwo inel bang na ibangon na mo Eli il flok na Eli lang Eli mega kan gasyo kumkiya na ngata tinga pa bangon ko na flok le pelak luwal siya flok na Eli na Eli vansil mo finche bang kum fact mo pasivesila kum na siya topluman pa kung in fact mo gas ta may kalayan sa plum el poro mo. Na na ma-reach lang kung nga akilam yun na sesle. Tangis nga si batako. In fact, la kadil patati. Pelak to si kadil patati, banglo. Na Samuel tapukuhan na kila in fact. Na si Binbang siya ngayon, pa kadil fact na si Samuel. Plan lal, may ako no na siya ni Israel. Mga lapsi pa nga. May laro, kalens up siya, shula liki, shufla Levi, insom na kel shufla Judah. Ivakat fakangan, pa takanaral, but King Semit pa, Saul, King Saul, tikat pa sila, may pa sila. King Saklungan pa David. Iba ito ka shuflal David, shuflal Judah, kat pa sila David. Mother yok pa katila ko ilan na roy, Samuel. Na
lento ka ana ka kung kalam ke conclusion the conclusion yung kalam masikat ke masing no pa lento ka ilail siya sa mo na me pang siya akali sa mo fak na phone na fak lapangan kuwas nakawayan wagi na ko for redefine natin kung kalam ke lapangan dahil sa mga show social in Israel. Exactly Ark of the Covenant jangan depth of blood God. And mo git guluan chupe lain chupe nangan ilail ilmisa. Na pangan message mo kalitaan sila Samuel. Nagyang akong dalup siya mananak siya ngayon. Kita yung kifas mo na siya. Okay. Nakikat lutot yan na may akal may yan asik. Kung really marit siya, nilakil niya Samuel, il-kalayan sa pokat, in training, il-aroma pa yung masiwas, finikatal so na akil niya sila may plan lala. O il-akos malan ka. Kasi pesingan, katil diya matanin sila light, inil pa may matafala pa siya. Il-mataki mapay masiwas. If nas Eli, ilan tamen le me pa masiwas o içine ele diye faşke. Kayaklan kat pataka si Eli. Samuel il daki mapay masiwas. Kad içine norit mo kanal. Ay tipa na ikna sikko. Ngakum ko in asyakalain sa pa. Ngakum ko in suna sila mek akfashif gidit yung clients up the shock that mataki mapay masiwas katile orit makinkat katile reveal is secret na siya kaywa may ina Samuel ng tokoyang katile orit makanol sangko na sil sang itak na sil sang mawupas pa sila ng magiging sang kulto ni Israel na iti pa na iklasip kumbising kat fin akos malan God. Kat fin madaki akwe kolyak lan God. Kadile or makin God. In fall na ke la pama ashirosho. Fano ilusima ito le paye ito le wu o ilostia or kayak lan God ipatat na feros. Manong beba isikyan. Naraking ako mo aske kalain sa bugang ako mo long lamay lutidang ako may tagimalan ka kitem tilikun say kat fin likun say maupe pa isikyan nga nefo makadil sang kai kat klin mo kan fulako na yaron kayak lan ka ito kain sang aksuwas sikat kat fin likke kenale kay kaya oebe na makadil nakatsi na nga nakfatya pakatsi nga kung dudut kemsi nga kadil ngait taliki-talik natin. Ingin ako na lang shula liki shufsi nga inarap makin shufsaya. Pero na pas-pasig mot ko Samuel na kasi fulak singa lakos tukol na Levi nga. Pero lang lulis pa ka sa kanang sisusin for secret na hanaluli ka na siwas ikaw na su. Lang at siya kasi siya lang kasi Diego miyakan na Teginis Evelyn kaksagin ka kung bulagam to kawigat siyang kawigan na Chazer tale ikaw ba na sum lumalap ka aslo. Na nga tuwin siya nga tingin siya na arsh may faculty may rational dig interest ko lang nag-Tuesday. Kiloman ke may lut sen nganon ko na iplal ilayan na ke siya ako slide ke kung fact nga ke siya ako slide pa ng lemga del shola liki shuf lalan na ke shuf si saya na nganon ko la ne oingen da shok to ilba brought up Samuel nagke mama nike Samuel bells malem gadel bang lo ngayon ngalila il-facking na si Samuel and Samuel and fact. Inga de lal may nilito la Samuel siya na force in la life ng ilalan na nga agilinin singan nagki
casual na sil Samuelan. In Farok mapena na si Shmisengi. Lalim God. Ilarik makanol pena. Ay nakipel singan. Kila malapangan masangayas lagi mo ditisan. Kung point na usuwan fact nga elaborate on where much is given, much is expected. Skimot ko ipsingan. For no Samuel mo, for no Eli with oya siya na. Lokan kadil daloy na kaya. Eli with fria kiyani lang siya kimalan ka. Kadil il standard lang ka. Wait kalay para ka fact mo kung finti bang nakikalayan sa siya kung wait fact sa chigun may na pair, may na shooting, may na agency. Poyang. May na paying. Mit kumaro. May takel. Kanil free standard chik al yok. Kumli daluklo na leron, gilain sa kupenang Ilos lane me na los wika dinner mongo gifinol Sinai. Lane to kay los to ko or chicken may sa lalalo sa mekadil sabi may ka sa forek to unel dalanan singan manage ilos actually kudukuno kan lalo sa. Na fact nga pa where much is given, much is expected. Kung fin pasta siya, kung fin taking siya, leminister siya, kung ekin matkul siya, o kung aksukyetin na kimalan ka, at kayak lang ka na upe, na liki na tanalo siya ka, itawi, tinakalayan sa siya. Pangay point siya nga elaborate kaya, lepay, katalor makanol, skimot ko, ilor makanol yung tafala, Samuel, o kişinin standard çalışken katil unilge pena. Katil unilge imda vin siyasa ko topladı gıbatla kayavel. Pangmalan kadar ora timi yakşık şey. Timi attı mo kat ne yakşık mo. Ama nakikalan sa blok ko mo kung finikin mit kalan sa şey. Mit ko yakşık şey. Ora may islakin may shitel şey. Katil pa nga fact may bang Sam foster ke fos puk na ke puk akademi. Le mit klein saplan kata. Aspeke Sam, aspeke Soccer, aspeke Ezekiel. The punishment of God starts in the sanctuary. God ile punishment at may mamdali kinim dewiyalu. Makulugo finashi ash mit madalun sanctuary. Mit madalun lamalo pamta kulukya. Guess who's gonna receive the punishment first? Wait mamadali. Yeah. Parang na masing akisang way ang factual ng tingin sa. Dalawa lang. Amo. Kalyo pain kom Michio tamulay Michio finan Kona ay be Isa William pain kom be. Kilo malam cash close ang kayo. Adigiti. Kadi nagtawagin balance. Kung wala tamo siya lagi, akataya na fanain si kimandian ngan, o peki faklo mandig ni siya na, mitigi nga akataya ko nga, kasi naksige Tuesday an, pang siya nga kufla na sa project kun, faksilom ke ausruloman na sin, talik matayatan galchuman. Alikak siya kun, mayin, ke flow and blessings singan in the dewey, your room. Ay siya one. Lumalap kung share na siya. Lakin may nanaksi Tuesday ngan Octobus nga lalgos palin misingiya. Si Fesingan fact mo siya kina inoy na los niya. Itayin siya bangan si Samuel algor fosin giya ba scripture reading laws at kagya. Na Israeli fosin na giyon goshe sham gun dimensionen lan may tani nasta ko siya si na itkos na gayas lagan pormo kada dopke na ki siyak silalos nga inakkalem in ridik tashigin gesta ki Samuel el mato elora ta wen na do met na nan kafinet med Israel
Nartaliklo natal, sipa soil, sipa abitcha. Idan nanan ka finan persipa. Dajak ta si ashfak la, ildan tiya fashtukun, akuklan babatamal. Ildan nan ka kimani, ora ildal tiya nan ka siwas, ildal wilang silan wait siya moli, yok sildan. Na primary si bangan. Ke kata biblical scholars nge timeline la ilos tiki mo metiki tausin si lamngal si metiki sustelan lem solen sulla to kashasi idal mot kemo elyeon ngol lemegos ke it ngul ke plantel singe na med Israel nge ilos ka indila elet fancy age tajak ta ilos elyakin ba fastolu lemegos ke merit singe akalemila hasta lukluna tal siyama el dalgan tafula urik masingan safan siya lilya aklin yak mugulalosan la ilos fashchayen mababat balosan aşkiya nadadan alongsi napa me en singan pa talman keruf le naki lines golal ngayon naki oye sima kadamot ke madalik nadal na tafulapen na kesipin mailosarangan so labit siya liginain uphold justice nakimangan elos usye ilyana yok ki bugulalosan na hen siya nakatuknan pa asya matayang silan metngan gawipan na gaip si metngan injilala siye metne alana me ketay matan fel siya ngayon asta ko siya si matan silala inapen na matsaya nga kilo surala o iya siya ngayon Oblan belsin ya haspelo kalok del me conflict lalos na sin Ammonites mange aske saptas nga lufa singa lundi singa doluan. Iltal mangan la leadership na pay toko sa si usel dala diki kayo klal dal sang stunning victory lalos na sin mat Filistiyange pinane Ebenezer. Dal mangan la oyema Usialos meligit tangdang lalos finan Egypt. Ikakalik miyasa siya en bakla armilan solje Egypt ngan. Ilos finesyo kesiye inda kakololos estako siya. Ilos alena me matayin los na po hiladel mangan la. Ito ko siya sima karanganolos ngan. Kita ka nagifos itkos nagiyangan. Daim kadel fact na sil mo take home pilos me siya nga ka-reject yan nga pilos sisla na nga hindi ito ko sa fellows lam kadel sa nga kayel inlan kayo nito el siya na kalim yung kifosal ko siya nila mausialos meliki yan itiyap nemisye nga ilos sisya halo na singkat siya pangan masima ala kaukela tajakta siya nga ilfakla kaya maing purong malos fact, tajak ta kumsinsin gagin kum, akalimye. Kaya pensi malos nga ta ko fact la lang sinas ta ko siya silalos, anamit niya. Sima samulil rapa, el paroy ke, inikekla, laim kadilan kan sang top si mawimit na sil. Na nagigatliya, asya matayang si basikyak nga ilosta fash metligi makat il nanako na si ilosa. Man nagilutila damla siya lelfakla ilos sila la sol. E mesi sikyak dagongan yangaw dagoa David matoko siya si makatil sila la. Siya ke kumlang sin sila kumlayan. Mayta kakat nga mamanakalim si. La finkat pasilekat na naging makatas kaya. Finkat el wikat, siya ka inline kat. Kat ito, apa na ke, lutibya makatlong lipsya lagi Victoria. Ewo ka din long instruction na, inda ka na sinkat. In mausye na pa na siya masima kawil. Masima, ewo na siya, kung na sinmeta. Mamaya pangay mga kaya ni kasik kimalutut siya nga, na flogan belo na siya.
kalik luya ngilala siya ngayon kain siya pun siya liyawi masih luma ini na yakin expound ke belut tu kamu sole ini siya na All right, taking to school global lab kya kate singa nga sumna shol tigini se na min nga to akfash Wednesday. Tigisa na Kulomalab nga pa akfashe merit ke matafilangan saptaya. Naro nga mga fata ko ke pela kanto nga nga non ko mase taking to school kum ta fangan kulomalab kya kate na wo se ke wila siya ke be wi marik felo elos ke be na wi to ko siya ay namaton fe pangan mamirito fat na il dahil ki si to ko siya dahil ki na namaton fe saya nasibe mga non ko ki nga riti pe ay nakikum siya mon pe nganin dahil ki nil dahil pa non ko likluwa na to Samuel mo te ko in kolol dahil sila fatin sila dahil mo il dahil bayre na non ko ngayon na good point Di ojenrik malan lem gata. Il dal kina ni gatin song. Na Godwin Riti foster ko nganda na ilang faking sil dal la fin dal to ko siya sila dal me sikyak na sin wen na talos me sikyak na sin en na talos ngan. Di mamay los si fena kina ni tiloko nagto ko siya singa en maya fulo ko si fena ngal sil dal dalik na dal dalan. Painadesh mo ito. Kot kina ni. Kot torela pinto kot lepa church kim oyen mo ito. Dahil kulog dahil sa faling kool kot. Ora, ini na tulog yak si mo sa yung kool kot. Namolim ka dahil kaya pangan. May tsingan na kool kum dahil. May tsingan tuyak te si Pepe na sish. Kinonsin kat ke ilikas matash katin tiki pena katin matana sano la me ilay lain sikin mo la siya kal ilolay lain sikin mo la siya kat kaya finira ilay lamawin sikya kaman la pinjakan te fise nga pinjakan akyokye allegation ngumden na siya alawo me kasi nga tako yemi ita insect me mata ko yemi I good like mata ko point melon me siyak sililan tigin just gayan kya samda kuniyak ya kemelem Ako kasi ito may tatako melon me ita insect ako check kung suko mata ko kaya nga but kasi oh natin aloyang nagyan well there you go ita insect ko ma pa kasi nga ita insect tigil labay na nga fakin na lep kung di fail alam tanga speak it and it will happen na kat finalize mo kita speak it sikya marit nga kel na kadil fulela kal pangan mo dalong siya or so bakit good di lebe ko may isket te mawo mo kay fan na kat fin speak things that man sikya fin tiap mga ako klan ka at ite pa na ikla Lara wo we speak magadan samram guna pa gaslan ka. Saka gaslan ka. Ti magat no yung paila ala post kanin workshop. Work fin up we kanin workshop ma pas. Nga fulo ko na mana ka ma wo kasi ka life insurance Nga bela nga mo enforce ngayon. Ala fugo nga sales ala fushes. Ngamda ang ko kaya nga siya maging force nga kanyo sale look life insurance ang atam tariti pa ba na parang aflok tariti ba wala pa wisimite pa ash ka mga ash mising le Gizmin ko yung kolang gaslan kan itaek lang kan ash ke gaslan pa kung di successful company sa ko vinjelang kung we learn na ki their founding principles. Bisa masuk ke Apple. For example, Nike, just do it. Just do it. And become finpangan mo kasi just go and do it. Mama frozen
Just do it. While Zaflagan. Nale po just do it. Out. Frozen gagtin bala. Okay. Na uwong vlog oh. Ow. Okay. Right ba? Okay, ba, just do it. Just do it. Uge mo tuyak lan sa bakat. Fastnamet, med det fastnamet kunista na inaglin ko may yumiento nga mo asnan maui. Kaya wala assume kung sa wikat na Lanay. lanay, okay. Nakawak sila ng finen ano lulu. Roro, pain ko, bila malap. Bilo ke, mana ke wak, bilo kam to ko, bigat chang to ko. Na Castro, net, pain ko. Tamal di ba nila, alle, testimony kin, masih ke mo ulo, man rakkay kum tamal. Bilo malap. Oh, by the way, tamal di ba nila siya, amalo, take it, last in route na pod be, la sumali we. Monpe. La sumali we, last finen ko siya, Micronesia, yun na, finjak, managawa, let's yung killing sing alakos kinovang po. Na Wilson Palit, ikaw ba na-assume, Klamalab, Chris Robb, ikaw na inse, kulo ke mo walash kay siye, kulo, kaya tulong gas wala na lal, kaya ako siya, kayo Chris, Klamalab. Na Primrose, pahin kong Primrose, kumula, kung akay kong ke makumashkan Primrose. Nagde, guys, katuan behind schedule, ama postle samram log. Ano nga, ak push-pushyak. Ay nawal ko span, katsan asge uniste. Ay, department na uniste. Uniste, si Vesigan fact mo, kad ilbato ko shalan matanfel. Kad ilbato ko shalan matanfel. Maritsingan ashi pluo ge maritsingan. Kumiliela sapta, singal sige fakyak, na kumshulan ni ke sapta, singal me koshan. Matawag ken sapta lungol, singal me koshan. Nakadag ke, sapta singal jisam gun trumpet. May ukukit kosh, sapta singal ni me koshan gun luvenit kosh. Na sapta singal siye, for singal mirosh ke singal yangan, il fakak na lona introduction sena. Na ke maasi may fa sikya ke rapa ke may ukuk may ukuk na as mana upese sikya. Na fos singaw limegos ngan il shamsham kun il bavel il imtagin shamsham kun maasi may sikya ngan yok na ke may rapa ke may ukuk ngan mana upese sikya. Isikyak inakkalimye le toko shailan felo ilose ina aksum ipashla la yemoton God kalim Jesus Christ. Ile pangabel si malim God ile kun felo forever eternity ni tok mabatbat. Na kung ready funny kung may ritual direction akala mila may I sikya ta shokta masika kuminate lagi apa peket ilakala mila painge masika kole felo malan felo makum katli mo kolan felo ingin na bash la yemadon God inakfaleti. E fosse quando eu escrevi que ele aquela mile acho ele da longo lacos. Ele da longo lacos ele meia mo shuf singa luongan pa para Israel. Kai si representative ko may kun ki kai si shuf singa luongan na singa luzayan pa met malu singa luongan sema aula church fin metlali fungia. Akal niyo ba kulan na nag-iiplan na felo yakflet ka sibe may lalay fungiya isibe yakflet ka kaya ba nakaiwa yakflet ka pa may masing ako minis laki wala ingin na da fakalim le palan pel si mamarito na sikya ka sema sonna sikya ke mo la so pa masing ako ngetlaliye tapanin sikya ko na fosse saptas kalsi literally na el akpayila ko lakkalim nila pang may sikya ko pang mas wo ke pa balong ako min Lord na kaya
Bible il fulia na sikum le mea sikya kita kan na mama sikya ko ako mo may news ngay ko mama sikya ki madash hindi to ka urere ya Gideon area ya gideon to le katilaki ya matari plan lan if as fall na ki na ki mam kulyak lan fela malan fela forcing akil na mana kay way ta pata an ye kokolon ka Lagat ako suna ke for singa lime ko sapta singa lime ko shan siya nga fakpinga le sham gun lupuven eat ko shan lupuven eat ko shan el kasi lupuven lusi kasi play kasi may kaya na finfela na for sapta singa lime ko for luna ke for dåliga. Ako vin loan na ke oya si may sikyakan ko mas si may sikyakan le sumonyak yok na ke sapta singalakos mama kat ako yung champion non kolon kat le ingena kainin sign sikya kain lupuven beltima si lupuven sikya ko ash kai si mai kai ka maupe mai sikya fos luo na ke fos alon ka ma fos luon ke fos akos ka nakkalem ye le lupuven ngay on ke kuni nakkalem ye le pasivesas nakkalem le ka pa toko shalan matan felo pelsin ay akkalem le ka chimong ako muflaliye igen na gemeritsen ay akkalem pang pelsi fata ko mo ka el akkalemiak le el pa toko siya el pa e cool fellow na sapta singal siye fos singal limesh ke singal ya el sham ganip singal surely ke sapta singal megosan oy pa sham kunde lupufen it kosh kone sikyak betigi lo sikyak betigi mga siya ko akkalemiak le god pa cool fit fellow pa toko siya la fit fellow la fit Mariting akil mila pang mamay sikya ko, may akal may na sikko. Mas may nalaksing na daga sikko min akes magniya ko, kaya makatash kaya. Mekat kahvu kaya, mekat moshkushla kaya. Kumain el kapash na yurin kad. Vinti falla na kaya as weight of flesilash. Sulpe, tamil friend na mo, self-inventory. Lille mego maskean ko mga may akkalemi ko akfaletje ko at makatin siya uke finti na kung waitok le take a new turn mayen payapalo akkalemi mamasikit thousand yes o na akpayakilate ko lang akpayak fashion mi saying nakakiyam na reading pa mga 3D mama sikyatari na ingena menak sing uskutan ke future mama ifata ko sikya na ke merich nga ke na kat pa ito ko siya academy at mga dario na melo la masiko pangay may not the sick menak sing ito kay nakes maginye lang siya loyan future mo ino ay pa na su kung siya lo na ke magumash kya tabangan unistean ngay fought na dig interest ko, gamit dig interest ko, dig di siya na. Lo man lab tamlan sir le nga long silong fek ke kum akate ya mingay dala kum study wo ke fek ke kara kula man lab nga kina fakula ke akate ya sen fashionamate ke magatash ke. Ay, gila, dig interest ko, gila ay rin balance yung nag-tostan. No malap tamo sila tigni siya na lo malap kaya katay na kadene na sige
fakir ngan walutu che karngan ka kashagat ke dasta vakmo lem el nuk yang ke ko ewal na sam yang al dolu bang ini siya na ba ya malum ba na konsing man sam bang na konsing ke nga loing na ke vakla kadil to ko siya biya nga samram ke Tuesday ke ngoit pasilela to ko siya siya na ke may reaching ito ka na siya but finlection ni loing na ke composition si kaya ito na first si na ke luo siya akalamilak lem kadil da kain establishes reign il da kain akiye throne lalabang na pa samsam kun na ke kayel na ke strength samsam ngay som ni ke pa samsam kun na ke sila kun na ke nuk yang singe kadita ke Old Testament ala nuk mailos nugum in shelos le fin pa na ke priest hindi na common people pa extension ke rope madal nugum example si bangat one reading ke siyam si ugakot fossi na expression si ke rope singa nel akkalem ye wal si malashkean ka koma itak yang na fail ilan kain ora dudis lalan ka nagip masap ka mana kayo ma fela singe akiyema inaklinyak met si manukum nuk singan kaya ingan me lecturing na solidify status lalan kung vinesum na ke fastolu ko stansak tolu na kaya akos sami singe electionik na samsam gunge mightiness call on God el samsam ke kat findi na gain go fa call on gun go fa pa kadil akkalemi call la shalik balik din na talgi fa la ke kat dali na ke kung findi na ke serving in Mavericks mangi ke novelet ni kada ke met pasake na upenge kadita kake mata kake Dažak ta kalan gata samsung akkalemi ke stansak tolu akosla kalan gat kaliki na akkalemi pela mea agata pela usi oyelo kalok na sesh aisa singalit kat fa singalun ke singal dolu samsam kunde ke samsam kunde kasima dan gat nge impel singe balik na din gata kaya na ngetla na kipehel. Del bangon mo nagi bacon canon yan kat singe. Ilos bangon mo ko lalo ko mamorikla mataka silmi. Tapos sami singe akalimila. El chapkra nagi kolan gata. Siye mayet mo akalimiya ki samsung ba Prince Yam. El samsam kun Selakan ke kasih pruail strakna samsam kun alut na ke mea. Pangan ne samsung ke fostolu akos na ke de me got funny na ten. Akademia la lomsin gata matal. Ke samsam se de tike mantel al dam shirlea. En si masalik common people of a matal. Lomsin gata in lana lagi holiness. Confin emot ko kumin relasi contrast na nagibels na lomsin behel al corrupt. Na holiness el quality si ma dikshin na shelik malan gataliki malan me anasi met kas anasi katsaya. Na pange mama orela nga kuminito nakimatalyan o rekbalan gata. Nara malakay wama kat samsam kun naki ekun naki kat Yahweh mga kum akflatya kaditala kat singe matalala yalla ka ke justice was wailalki nanangalala
Ma na kay wakel character lalo. Nuk yang na ki me ko na si walil matakeo el patoko siya si mga kung goin lalal fung ikia. Mat si ma orela sams kung election na usin si kum. Ako minita la finkat sukla as toko siya si. Toko siya la siya pa. Kat papatamasin ka siya. Kamal siya leting ni siya na bangi mga kain ikasik ki tastahan naknas ka siya and si luma and naging expound kaya gamalag. Tingin Diyos ko kung gulo. Tingin isa na letter ko ke nag-Fred sette an narang ngay caster nga ginagakulo ke ako lalom na ke may nanaksi ngayon. Anaglen kum tal besikra open na zoom kulo ke kum daga weekend. Akala mi la kum long may nakakataya ngay. Na kulon sikat ke aslo mi naslo satte. Tingin Diyos ko kay kum lumalap ke akataya ngay journal de ginisen alle nakfasje Friday na voor na jaar ilan break second tol ngol man na kansi na set ya al de ginisen agin belan na sum Kilo man la kilo taking ke ako to yalom ke samsukungan pa na la ngur ko forget me upe ma fin fe lang I'm God. Nuk yang ke ko wal. Pas ngan ko na pa ka na na ke. Kilo na sum ke ako to na wo pe ash kat kain we por ngailan. Friday in longol si ve si lash ngan fak mo. Sislak nga tana wone peling nga sham mo anan karera na pa siya. Na si Fesige Fred nga in fact mo God el silella sol. God el silella sol. Na maritsingan pa nga fact sa tayo ke si Samuel tolo na ke singaw dit gosh. Na sab ko sa mamta porong sham lash pieng nga fukum den madikat pa silella sola. Napakata sham gringera. Alena ope community saptal gosh na fon saptaya na fonin mo. Kaya siya ko sa marsh kasi insiyakla. Kotsak na ke sham gel sol pa nga na in shamonal sol ke lal mayeme. Ilda ko ke Shuflal Benjamin. Benjamin ba siya ke met nadal Israel. Ko nadal Jacob. Na ilkap ko ba da ko lalo da ko ki sel cash up se fact mo baba si tamay nga bang kish kung fin long sili ki pa bola pa na ki for se me ki sapta singan sapta yeah kish pa inin baba tamay lang fact mo mukul singa si mukul payeng cash up na balan pel singa pa taking just kalil shamon ki for sapta ko shngan mo tadik na dingkat nga may di Israel may tlangkat nga ilos ala na tuyak na non kalos ilos kepe wi inas to pa siya sila los asun na pel di pel lan lim gat ala yok shipe na ke monin lalal fung ilo kuma kadin na kadin ito kadin tapan lim gat na kishipin se matayng lalos kishipin falatek lan na naklalos an naro lim gat ila kayel Samuel na ke tigin dress ka in fact ke sabtal ko for seat ka siya in fact mo min ke Samuel long ka sel dahil nga en na ilang il din an se wo ke na sumpro na singkat ke siyak singkat ke na ila kalam yun na sila ala ke alam ke sabtal ko for seat ka siya ilan tinon ko di il pa ilos pinpoint niya nga name God pa il dalasis langan ke sipendal tina kin God pa kololos ko God pa toko siya silalos nga na ilos kin toko siya sa silalos intilogin yak na pa fashion na ke marit silas nga la Lime God il tapok la ke lalosan in fact mo ke palan bensingan babas ito mal sol nga cash up ilos
cash up kun pe maurak na dolos na tongis na dal ngan tole as tongis na dal tole pal sa pal na solen som soup ngan fostolo na ni kising alakos fostolo na kising ali kos pa meritinga tolo na kising alakos shamon aten festival sol we might cleanse up sila ngayon konsum soup tongis din papasingan papasingan sap ko na sin sol mausi might cleanse up ngan sogat tongis mata wala nga na fak kemerita ke fostolo na ni kising alakos la elo som Förvärses lalosan fäle. Kika sie polo en nga nilostina soka. Na fosia kasi slap lo metliki fosia. Fakla elosta kone soon en se solid nga itang sin Michelin up se elus nga na tari got falokle. Godforlokle sa babail dile non go dongis ngay alam tawak na ke in matagin worry lab got piye ko nga piye na may kalensap singa nangan na said kal mitliki got ensi got tuwe ngay ensi got ashwe ngay moit matal si ashwe Ashmuit madal sa nga sapkot konsum na ra siyak sila in fact sila asho ya kata ko na tongkis na tas nga no ye Muit madal sa nga pa Samuel in pel so parang a fact la for years in pel so muit me tapangon kain mo toy nge o fin pa nga ash masikum ke som siyak singka at na fact la lo sa ba lo sa som nerun may liyetin se may liyetin ba may pala lalos na ko may langkat ko may matal si matal fact so in this scripture el pa Samuel nagilo som ngan mitligi na so le lang mega deus lala Wangin mongolin be dus mongolin be plaja Mit kalensap sila so nga nashin peol ipin silver in fact mo ipin silver pa si pasik ng kat konsumsam na si na fact ke fo singala ko sla los uchak na sitiyo ay los lial Samuel fo singal le me ko slan ke singalit ko siya kalim ye bel ma Samuel el sonun sol man Fosse cash nga kalimina lem ka del fact na si Samuel kilain meta. Min kilo siya Samuel nga na Samuel el fashion na si waso sa nga rolda. Na il fala de fact ang nasil dalay. Lain meta lem ka del fact na si mo. Ash siya mo cool ke shuflal Benjamin. Ke ours nga litu nga sa pail man na yung room. Paing mit si Maila Moshwela in mit kulan mit Israel. Panganen si ma il silella sol in gansang kena silan mit Israel ngan kisi mit kola lalos. Kito ko siya si lalos ngan. El faking na sila el pa mo lelos talikin po mit Filistia. Kisi penin bel ngan los mata inkos ye bon mit Filistiangen. Na lemgat el fakt na sil mo pangan mit se. Lemgat na sil Samuel fakt mo pangan mit se mo nga fakt na sune. Nara Samuel el fakt na sil el shukilya sol mit kalansap sila ngan in mata. Elan ko na raw akilin lal na sil akfalat yan ki Elo se suminara kusela los na lorela ashte pan mongo su kumail solema may upgrade ke may tol ngul main way lal ke tepas ko na sol may kalens up sila ngan il solek in wela los ingan akilen na pangan met sima lem ka til fakin na sila pangan en si mal sila la sol ngan pasi fe sila na nakalim ngan Yes, lem ka at el ak inse wo yella sol kishipen met Israel met layan kena siya ko siya halal. Na fos ikash takongan kumkan welcome to go read it tapangan du sila pake fos tolo na kisingalit gosh. Tako me vinariti fada na po yokli more
more na met katoliki tukun fos nga di gosh na kumekain kalim kela mesikyak tako. Tanga fologa giset te hakalim yun na mesikyak ke fos longolit gosh fale. Fona na ke fos singa lal gosh lani ke longolon gosh te nash ke mo sham la siya or nga kung som ready ka din makain fonda may sham sa kungan. The gamerit singa yashma nga ke point out ke. Kipel si ma Kipel si ma may di siya ngan kaya na nakita ko siya singan. Lem ka til long kaya na lala nil sang. Di si ma lem ka til di interfere ke mo la kuma pa choices mga kum silela. Nakilo silela ko choices la kuma. Kit ilo silela inasto ko siya silalo. Sala na tu ko ke inke wi mama rek fela ngan na lem ka til lela. Il sang. Pangan makuwas kaya na il sang. Ay ke maluplit siya ke taking just ko la kalam niya. Naki sol si Fena. Ki jam kinyak sol ngayon. Fekyak la mukul na asko se asko in maslon may di siya ngan wang siya asko na Fek pela wofin jol il height la lan ko lusel above normal na ke mama mo ita diyo. Nara ala kaksa kinyak lail ke feature lalan, physical feature lalan. Tasok tamasima kum dinarita ya ke kismonyak soingan pa. La ilitakat, ko la ilmit agostense. Nanga kume agosten kilong silang katsi. Kinga diye again sila nangas flock line ritita na Kot kan kalam ke pelsima ilang atar som nabala ilya si sapel mol kan la ilita non ko tongkis ngay. Pelsima ilvak nga namit kalan sab singan fact la ashmit na matahal si ashmit matay nen si ngay. Sol si ven hindi na hital hindi na ash kalim lalita walay ke matahal si ngay. Sema inense ngayon mo ito pa fosya fact ngayon. Pero may dagi mo sikya kung kainin na konsum siyak sinlaim gat kasi siyak lumines top ke kumin na konsum na rin may liyeta na pa may liyeta singan pasamo na sodel ni kun naro usin na singan nan ko la wayang ito lal ki mga ngayon. Fin Samuel el fliyakin singan as a prophet commit na non kasi lalos kaya tam cool fosh na kaya to singan innikun. So lento ko siya ni Israel. Di Israel, il dale tola sa kat. Talin cielos buena ta faya lali kilong silang kat. Los in cielos les ka na sin kat. Sol, ili talash kat se. Tal nikin, yagot mo, ulay na tadik na din kat. Kogot itaw makayina. Nga mapangan na yun si ngayos tagi mo landalik na din siya nga ni kikina sila dalara si Ole shishi Samuel and Som shish ngilya nga. Nga to flowa ki sete na yak sa fiyak na sham sa ko nga. Kulamala. Alright, digin sa nam kulo malap ke akato yesingan midliga chart na meta Carly el mo el taka ta file na belsi kum crack yak pasayman. Ilfay nu chaka crack yak pasay. Carrera yak. Carrera Kamel Gasye. Crack yak. Okay. Kama crack. Nin crack asali si Van. Carly kita katchalab gele me Carrera yak. Il pa niya kun spell. Bro, ako rito crack. Alright, Kamali el Joe, Baikov, Lumalap. Tingin just call. May ash fact mo nagit diesel tingin isa na. Lamala vale me tiya me alle tigi solla silang to ko sa singen. Ensima ngake alakay kay sisira pa. Ilosakilin la metna ola me matal si pangin. Ensingan pa ala stand out na sirt
Now we na moral choice sima tigin sila and I'll point out ke point sila admit ngayon. Especially nga siya kahit nag-iipsin nag-ilosak lenal ki I standard lalan ka nag-medalyelan ba. Tapela ka matkalensap nga yok ngat nga decades siya win nag-iralan mit si lea ka leangi. Ang apol nag-mama kaslan gata fak ka din takya. Afin siya galang faklagot. Namlo siya ulit ni siya na bangan faklagot na mala. Glo degin yung kaslangan masid ko singan na yung faksal digin siya na ale. Mayita kinalan mayita me kadil sang kinalan ital. Me mo itsingan me cash up si mo wolfin show si celebrities il samal 6'2", 6 feet something. Qualities mga na na mamedalya ta. Hey, kasi ka ta wolfin John fall lagi kinalan mayita. Minlo lagi social ka nga na wait na wearing chip wait na mana tina wait siya tina wala. Shugin malik wait yan ko si tina wala mo il kanwala ma fana wait si katil akal mi na siguro na ke malan ka. Wait a kina katil okay. Kung kina ngayon masingan it fall na lang si lupa. Fall na exact lupa. Like less quality, more quantitative. Eh? Para akin na fact na point yan. Kung wala, hindi, flot na yung tingin ni Sena, tapi di yung gaslan, isa William, akay kung tama lang, kung lagam na kawigat siyangan beg, kung tiliya pa siya man, lasunod tingin ni Sena nag-set yan. Tingin Sena, Okay, kilo man na paya kilo ke cash always give Fred yan. Pangan mase nga non ko kela lim ka de tom donin sie lo saro il sang tok sha se ma fal na ke de los fal na ke na la los fal na ke lie la los an fal pe na ke mukui ku la los an we ot we ma na o te na kwek la la fung la los si fesi ke se tengan in fact mongon lan ka fan na kumle ngon lang ka sa na kum na may nututlo ke Fred set pati ni na katinala na loyang na gamin katito na pa yila kot ilos sa mga studies ke married nga ilos ito na pa yila may ito pa sila na so nga na di o yin lim kat long ka lang na sila yung pa nga liye ke long si yok la lo pa nga liye ke Şak ben asaptaya ke siye Samuel faslan ulit kaşlana ke sapta singa ul fasal koş. Fos safla sige saptaya na fos sene ke fasal koş ke sapta singa ul pa kada şam kına. Faslan ulit kaşlana ke fos sapta koş fos se el akademi ke pense Samuel moşvella sola na fos luola na gate George il academy ke mayakal ma Samuel il faking na sil sol in mo akpaye ye la by God pasilelangan. Dafa mo na frete. Now for all course il sang academy la academy fact la Samuel na sil sol ke professor sila ngan. No, en ik ging verder. Daarvoor man, als je hem kan zorgen, Fred, ja. De kun samen de zon zorgen, en dan ke, kateo na ke Lucella, el we might lang in solani na ke tapos ko ngayon. Ilak falayat yan, nagil siya ilay bin ko show say nail si Fe na pan lapanak falayat ma Samuel ilarena na si Sol ke shipin layom kadil shish ngilye Sol ma pangan may si ma cool talik na talaga may layangan. Nailak kalim ye ak falayat lalan nail
sia kal fak na sil sol may lan mutul le kien singan lan de folok la na rin babatamana ke fongan talin el may kalansap sila nganin mutul le na ilfa folok la ke lain tako. Naralento ka in the morning elos il dagagag fak na sil sol malan dagagag lan ko in sapella na in genik lalan. Fos long ulit na ke fos siye ke saptal kors el fak la ke los tako na in Lukun City ya samul el sap kan na sil sol lan fak na sin may kalensap silangan in fash na met in fala met sanel tal. Nakimit kalain sab sila ngan falangan na samo del fact na sin sol malentui. Sol lentui lan kan tafeng na sil mamalim ka del kina lan fact na sil. Kil tui ngan fosluan na ke committee first is like local siya sa in olive oil se ukuye fin si fel sol el ngokya matal el fact na silmo lem kat el moshwe kum na ta kum fa lem fin mait lal kum fa karang nalusiki mait lokalok lal sa mait Israel Israel pa mait el fact man eh Kilorella ipsingan el moshwe lail sang oil go olive oil sa nga na finsivel moshwe la faking na sila lame got pasap kun na sila lang ko ilan ko in moshwe la ke pel sa nga kisipin el pal shish ngayon ko in karangin metlal Namayakal kishipin Samuel leto, kolim ka de leto la sole la kisinsia kila ko me la God pa sila la ngay. Nahash mayakal to luma ka del sang na si Samuel in fact na sil. Sa fact ke first luwak, mayakal si mate nga in fact mo. Kung ke kume som ni kiya, kume soon mukul luwo si tu si skin galya plal Rachel. Inen Zelsa in Vellan Benjamin da fact na sum la tom kis magum suke natin baba to mo los kunayak yaktari inge na baba to mo mala na su komelya sum el tilanon ko tong kisa baba to malala so ko panganakal say mate ma evangel sol malasuno agan si akduanga nashke fosto dinan gyakos el fact mo kipel sa kumsom ni kiyense Gomesun soko sak all soko inen tabor gomesun mugultoli sa fashion na se lalos na singkat in Bethel na siye selo sa pwede ni forstol kay very precise mama someone in fact man siye selo sa pwede ni forstol kay siye selo sa slow fin pretol kay mukul siya tulungan nila baking wines is like a wine na ilo sa paingol sol sang low flu ka na sum na sel na solilays Kai si pangan akal si aktolu in fact mailan ilasom na final lan God in Gibeah na ila da soon may pala nga nilo sa kasi pinilo suminara kisela los pinala ilo sa Toko, tufoki, ula tufoki, shidelgin harp, drum, flute, on sasa ten, ilo sa cocksag in the spirit, panen si ma me panen pe si ma marit si lash nga si kyak si fe si lash nga ma fak mo God ngon lan God fanay kumle mana sil sol pa mga singan kipel si malas sunakal si aktolungan ilawi mait ngan den on sasa fash we prophesy na Ensinan pa siya mayak pa ma samunin sang na sila. Kaya akal siya nga nilak na sila ilesun mo itkan. Fala sila sol ngayon, sikyak na phone na mama matolo ma samunin sang ngayon. Sang na sila may sikyak may akal tolo ngayon. Inak pa ye
lem God pasulen lao. Nagisi kyak ngan akalimila ngon man God mayakon la sa sol. Ngon il sisis lagi ngon man God. Penang song len kon we ten onjo kaksak convinri dialogela for sai course komeli akalimila. Koto mo itkan ngetan ko is sol bangi. When siena le oyelala. Oyelalan te ilmi that te oyel mataro bayrongan. Ala na galim la ke fosye se alaka la fosal kosh. Ta fosye galim ye na bay ke merita la katil sang si mo sa se masil sol. Ngon lang gat se malokayang na fel ngayon. E kolla mo lalan. El siena le el mukuikuta na mukuikulalan ta siena le ki normality, normal life lalan. Normal activity may matara yung matan may ito. Na kung may si Bebe na pizza lala, mukul first na asko si Rick mukul asum tuwaro yung mamay talang na ro sa malaliving mo may tali mo. That's not normal. Di na makatentarapen na kay wasipango. Akalim ye kikolan ngon makadal sang na singan. Maliye, may takini katil sang toko siya sila na katil flie paul fel. Il sangon na yakon la. Il sang na sil Samuel and Moshwell la. Anointil ye, il sang na sil Saul ngon matal. Nali katil na God, para mas nga mo kati nalileksyon hindi long si silang God nga. Ilti na mo, ati na sila kum larang at tesot. Ilsang, baka treaty ki Marita nga eh. Finiti pa nga akwek lala, tal siya pa na sangon lal na fel sol. Na sol il sisis laki ngon lal, at kalam yung kakaksak sila nga. On a long run gimulalan, may larok yung on makadil sang. Wangan din si mga kumusing yung dutut kayo. God, fin may pa sila katle na kiw en katash kayo. Tasyok to kikot suka din stilyang na kimul si makadil. Fili ka di kaya ngayon. Layla ka din mata kaya ngayon. El plesicotis akmashaikot like el anointikot el luce ngon matal. What do we do with that? May nga kumito sa el sol. Nga kumito sham kel sol, sham kel David. Na me kotoroki mama kadil sang usena sishnan. Il fact que si feo, ngon lan God fan may kumle. Il naya kon la sol ki ngon lal. What did he do with it? When safla yel din ako. Pangan marit sige set dengan pinjak mga kumin diction ni got some read the Old Testament. It's exciting. Laman lagi gas wala na lang lem ka. Clock second. All right. Denise nam gulo. Tingin interest ko kung di ke wait mail mo excited na dahil mail mo ya ko. Hey, that's good though. That's your identity, man. Asum ta long ma mail mo kasi Virginia. Well, nalile apan na ay mail mo lale. Wait, kung may fakad. No, afak le Denise na gulo ya ko ya. Wala nga ay melim gas lang ka. Abi lu usya Virginia nga nga si interpreter. Well, nalile kon daw pe. Pero ay mail nil wan akuf daw pa sila. Ay mail laga shikani. Nonetheless, pa na pa le fin mamita siya katle usye. Katle akin siya uye.
om det livet taxi man got eh at na ba siwit nga soon Virginia Original. alam mo ay melon malo primrose kulaman la ko na Kenya Prem Glolena Malap Glomalap Deginis Evelyn Pinecomb Glomalap na masikaroon sa nga pa paile may to siya katle use katle use akin se wuye lape na gasva mo got free moral agents God will control yung mga nagawa siya. Mas fan na layla pakiten discernment. Gden ko sila lalame kita oro. Na nakimay nilaksin Saul si Fena pos ashma il tinakos kat ke. Iligin may call sina. Pakat fakale. Where much is given, much is expected. Saul il fiyaki sin call sa alin kat. Na se Agustin kideva mashishuk. Siye pa il rada kisiya si ma tifalla na ro. Il rada makunen matol ngan katel kashak siye pa ngan. Na may nilke may tanin se wuke. Na ilti folok siya na manas. O siye nga tiki just ko tiki siya na fact na il flot na yun kat Pero Samuel, siya may tayo siya na action, ligin na rin siya na singka. Na bakit ko ta mama Lorena siya kaya si Prusya nila may Shekinah glory of God. It departed from him. Shekinah glory siya wala na lang God. Often the tabernacle siya nga. Siya mapatatyang na fel Saul, nag-isipin siya ako lal. Tipel siya na. Peluwo siya mo niya kipaya pala. Paano mama-record it? Siya ba na mamahaltiyarelangan? Siya ako para katil isla lang ko lang siya lakay. No, nakitigil sila tayo. Tipel ay klasis. Paile, katfin kampare, shikik iskila galen sa po. Katlagin siya uye kot. Tashak ta guten liye katya. Liyen guten de kufas ma kalen sa plasha na kilong sila shifen. Guten mataki ako kulya platka. Thank you, Jusco. Malutut na wo baga ngam dalip shne gula malap na si was. Lama shirle ay tala nit na igas ngan bigos pala lang eda masilu nga daga kitina sila diginis ngib nasip ba masimit gatlutimit la me sikalan sikalan ga edete somdiki juda Genesis ang alya for singaul na in the eyes of God Saul is disqualified kilda ke Benjamite not Judah tasakta gemeta silelangan tapos sikyak na David ang nakatakongan. Panganib simit mga nanakya. Ipsiyak luan ba Furby at slash ki kingamot ka na akmasasi pa rin kung sila Saul ni. Ngawiyak masabi tari ta kung saan naman kikasingit ko first na ki makatmut ko ka. Maluang ang dalong lu event na yogin mo laja pa ordination na misya. Kat mo da fact lagi daliksisi ka mo daliksisi na si was na nirun ka. Pangay ka the Furby at slash kit makat fact la. Is that what the Bible says? Masyakluhan ba ke ordination na katin sila kumle. Ang amo for PH lara ka ba nange kay nange may ta sila kumle lela ta kalan ngan madalan ka in ak kay kumle. Pangan malunga ke sakay in mananakla me what's your take on that?
Nga mo, tingin sila lakati, ala kalam ke manunak siya ngay. Le, may ito sila la sol, kisipin, kina sila los kan katil akfashila, katil leila. İlde öyle bir kayfanla, o ilak maşayılarla, il anointed. Il nakala ke, il belsi o, ngon matal, patat na fin mait na makalil sila makayfanla. Tira sin na kaywa. Mising paila mulan mo da fin oy madan kat, nakat le fasam na sin. Wala sin. Nangamo naki kalim loko, naki siyakluman, sunlalan mo ito, paile, fincha ka pa, maproy kunyak, katiligesla. May ona ke Samuel Tram na sinkat. Na proy kunyak, katiligesan sin may kula, toyak may sinan. Na kitoyak may sinanan, kismin mayurin ka, nakatlakin si uyila. Na, may le kada ko flight le mit kul ma sila ng los prokin kote kada ko flight kat mo fan na pa ito le fakaw ore an kat kalam gele kat la kinse wuye ma mit ma sol le in kalen sa pa na nga mo mit si bel siya mo siya yak la mit siya an le fakaw ro la Tegi sa nashfaklum na ke Ha, noin ko ke sol, may kalan sab sila ngan ke madidik sige friend ya. Ke edal ako lain sumsuno Samuel ngan. Ito yak Samuel ke ensimit madala. Ensimit madal. Naro ke kumfak ngan dekin la ko fak lo man daman ser la. Ke pensi simit el sol inak masyala. Nana ke kumfak ngan dekin may to sulela. Ke tako ke proy lalos ko ngait lalos. Nakadil akin siwoy ke il sangon madalang na fel. Na may akilin may wait around us may to pa ka din nagtaname kon mo mula siya of may to akilin kat mo kat siya may madaan kalensap lang ka at kofi ka ina may kalensap nga nangan sol may pa may hash mata finance nga ngalaw mo may na madal mana ka walfa ka sikyak may nga il sham pa makayena may akilenya sin may ta min katak masyana na fela sing wala siya mana na fela ingo et direk wal ta Fako na rin mala siya fakana ke may ta palim katil ke katin pain mo. Ani kinla na tapok la siya close anto. Ko sham apangan mama tako na si ngan kalim ye ke besa. Katutlit ke sol pa uskat me na ke sham lash ke may tak masyala nga ilos sama ta fana ta go wika tanin din no nga mga cham kin metak masyala sol la sin mo ito kadilakin si wuyen ta siya kusya si sol pa tamnan zerli nga siya kustin la nga naro laim gadil is ilfalokon la lakil kalayang si mansang na sin tegi just welcome sham kun amo Tuesday le malan gata matal na tiba na ikla na ke mashayak le may ta sol la nagkakalan sa nga mashayak le proy kunyak na proylan may ta na may tsingan na nasingkat ital kat gifan na ba ito may tsingan le fakawra orolalan kada ko flight mata sayam tali kat may the level of our mental capacity shukla kita kalim ke ano gagawin sa fact le
Kadeta ka, mas wala kadeta mo, then give them the benefit of the doubt. Just like when God gives us the benefit of the doubt. Ay ba natin, lang, kasi ako man, sir, kung may faka, cast out to vlog. Kaya, kasi may kumaw niya kan, kaya flayout na su. Eh, kaya ba, nakita some extend the same favor. Le, may sikan makatil sila, may, basta sila, nakat-act flat eh. Even, kadena of kaya, may tiyende mo ulit, fakulan ngon ba me, long si aşke kela diye me koş was long old na long old doli what kadena tala. That's the only way you can tell. Le may cleanse up singa na aş ngoni ne el kumita ka faku. Tingin siya na fact na fakulan ngon ba me, long si fuck pep mong fushes. Molkun molbo. Kain mga na if he wearing ke na kagregan fact mo pay kagregan sensiya kila pay ano ke napili sila ne ay melem ko arle kalim ligi na meta akatay ang launching ka le kumain mel ko intense fact wan makumaro pa kalim mo le fakalo mo me kumakkalim yan me kumshamram gulan ne na Carly bangan. Ngamo man nakawag wikisyen siya ki. Kat nakaway na siya kada mata mulin may tlasya nga ha. Kat pa sila may singanan. Na kasi sila wala reading man laksigal sol. May ito, kinalan may ito, katil sang, katil akin siwuyila. Katil nakol la sol, kingon matal. Kalim ki fakun wigilala. Na tipa ng chafla yan. Casting a sanctification. Inolan mata mole kun mole oye matan kat pingana late. Para pole fact ke Rome sa tas kan lufos naging fosliwan fact mo kuminaksa sa yung ano. Bel na kayo, kuminti four yung nagimalan fel, o kuminlay na, transformation within the heart. Na, kaya pa siya ba, kitin, oy nakaat, kikata yung si benefit of a doubt, let's give others the benefit of the doubt. Nakatilal fong ile, malan ka, evinte, yan kaya alin ba? O nagkakatili, maritok na nakakatili sol la sol, Esta lang lang lagi. Ikaw lang naging maula siya. Kat 50 euro, katla esta lang lang di. Kita sabi mo, mabita mo tamo. Kita sabi mo, mabita mo ta Asian cut. When me, Shekinah glory has left. Tingin, Ay, wala, alikalim. Ini siya naglong aligi confirmation tolum akong akalim yung kimulitising. Hindi pa pengen si mga kumininain get kita get the hang of Lem nga del use confirmation pel na kayo nakikisensiya klak ko mo. Vince masita ko na yorosh kat kita la ko lem gat pange ko tiye. He gives us that confirmation like nothing, you know. Elusel ki manil ki ka din vash ki long sila laral ikes la. El dal bangon mo it kalim min pel sa mo met lieten. Nili kes na lieten na sis kating kain liela ngon man gat pangan ko itay clash si fan. Pa confirmation na baka na confirmation tolo pe iko ti masin na may dala na ngali mo fall God pa ito la solil mit fagase ilito la ilini na confirmation tolo masyak tolo nga nila tuyak we might ngan kaksak launching God Excellent. Mira Ella Barney, ikaw lumalap ki kumtaka wika chang kaslan, Merlu William, praise the Lord.
Amen. Amen. Nasun wigom de kaki amen. Mira. Like kamo ka tune kapoy program la siya kamo topic na wo si wo mo note na file siya kitin tuwi peke might kuyash ngayon mata betektek kunoye ka nilutu mo ke betektek kun liga sa gat proigen na sin gat dictionary gesla tit Mm. magalib ke isam de kata fa mo kay fan na ash confirmation and be ash pege ba pala kung vinash alelo sin kung sinsiyak silom ke mga cham kun folok lagi ba pala marit ke ash ke casinggold.com download some download ye casinggold na tum liye mana ke wiki ngayon finchak mo in tapok na pe sinsiyak ko man min pa God may ito katabi lakat molin may katabi lakat nakin may ngape ashwe kan naksingan sik tasok ta ashki gasan gasin to sang taon niya sang kunay la kan na naksawayangan ko digi vga vaksin baba wuto siya na nakwetu Nako ito. na nakwetu inte ngata ko nga seukil pot nga aliyok na nakwetu Ki ito pada. na orang nga fincha makasa gasin to neckline fongola na nakwetu ganin desik pasang ka na huskat leo mau ba ka tila ko na sis ka na ko eti ko to ka na house kat la na ako lo na suwas kay wa yok na ko sa weekend na ko sa ta ko be free pa siya was na Rose Joe kulomalap kay to weekend ako ni ko we belong isa William akay ko Mata konti ni mama ka cham kun nga ingoy sulba na ikek layok na si om. Ako mingoy davila na si Neil sa maine no. In long I guess like non zingat ke mo lal so lelus ilfilia ka din kan dutlut kem saying it. Kula malap na ke nasiwas na kay was sa matcha tuwing cash got ke iplan monetary donations ko paroy lo saan mag-cash ka tarakot ko matayin na yung ano kipensa ngay kaksaking got ke was Pan Marshall ka stay blessed kay sam ka ting paroy lo san e ka tero penawena kula malap ke bella ko Damel Shirley ashmala la room. digi just ko nga wo fast na Ne. met Kaya glamalap ki kato ka nagilusa siya ngayon. Kat nitlu alagayla. Kaksigan kat ki kato ka nagi safla yan programo. Glamalap na sin viewers ang nagawa ki lusa makos wikat ki nagipahal siya ngayon. Kadako lang fashilik pa nga. Metigat fashilik kagat. Nang siya kalimila programo ma takain adan supplement siya kayagat. Kadin da kamasay lalfung ilasya. Kadin garas na rin chufa katlash. Pange ma finchak lasya kadin kain. Mayan anasisiyash ma chamcham kikasin kolinge. Shakesh te kain molikumle. Shaket Jesus Christ mulifana. Bakain molikatle. Kulo malap naknas. Kat kain ifak kulo kiproy. Bakat fashilik. Kat sivil bepashta yetom. Kat faletlash. Kat lale prem. Kat lalaisik. Kat la Jacob. Kat siya na nagilang siya. Siya sa pahilap ay matsap lang na finfelo. Kat kulo malap ki kolon gospel soon. And siya ko siya. Kat lang si bevak kulo malap sin ni namata papamata tumash. Masawak la. Aksyuk-syuk ki. Siya nalalfong isingi. Kapkabak financiers. Na fue kat lakat egin bemat kol. We bevak kikastan kat misingi. Kat papakat fak kulo malap na siyum. Ana mas masalom. Kung fakta yen lu otolo ta kay niwe. Mga yapash. Kat kulo malap ki malutut na kayo magong siyum yen kat kay kasingi. Anak manasak kayo kat kay fashion di klasya. Takalan ngan matalomin kolkat. Kumita shish ma balakin manasan mano. Shish mamda inbelin yok shala. Shish mamda ki kay no ye mayenin na slakla. Irum mo ke fan na kum kanak phone yukatle. Siyenin na lasya. Kat si befak kulo malap na siyum. Layla ta fashion di klasya. Kading kanak kalimye. Fakulan lang siya. Fakulan nun. Silos na kayo, makakaming contact with.